Actually, kubi no kakara sora alai dekhe. Tei no sora wo. Apno kari bate ko nevisi rogo bongza, but apaka kita angza. PM AYG 2 not to ye. Kebamo na zeng zalangi tong ha beneficiaries selection not to ye. Tabuk tamong kanai di. Chini kakara sora wo simino as many as 44 beneficiaries ro. Khoroksa te khoroksa ni job card by mani tongo. Omte heke beno ulta pulta angza. Bos jaga tamung kabang saimi ya. But definitely jak kleine ro sititui siatui whatever it may be problem ang kahit sa jaga. Abun no tui no kita seng rectify kanya family jaga. But belai kana difficult because ane bumungui te khorsa boron na hari tongka. Bini bumungui te khorsa boron na hari tongka. Apna bahai ke solve kena angsi. Us sekarang seng video be koglam salai jak video to sau norok je man yarok the genuine man yarok din list ready seng nai tamuk laiman egodeng litini ang tumung saya ke 29 jona sini kakrasara bisini tei nonosara bisini 10 jona genuine borok tamu reason ni saimi ase piaba physically borok nok mania ko tinisin jora tei PMAY 2.0 obo borne list kare borne bumuk sokpaya so singapno note down khlaika resolution na harjaka abo mandeo submit khlaijakna naidi definitely o jaga kuno problem tongo irregularities tongo scam puno giman abo tang saimia but definitely not thing na ni kogya Monday wo atau Tuesday wo ang video be koglam salai nai apna sembah ke fix haiman fiaba khorsa borok ni to khorsa na bum mungite khorsa ni job ka tunga ni kogya